Nakaliang ke HYC ban ne husu kalapin bena ban pinsangi HY ke jingi ki ke ban salong ha ka khat santarik Kuala Lumpur arajar arpusau halor ke jing pinslem jong ke sorkar ban pelat ya ke scholarship jong ki samla puli. Habai krench kelak pathai khobor Shillong Press Club ha ka khat lai tarik Kuala Lumpur secretary ke education cell ke HYC usamla enlang sawian ulai thu bakani ke jing pinsangi ya ke ni ke jingi ki ke de hadin ba ke sorkar jela kalapin bena ba ke sorkar pedeng kala pelat ya ke pisa ke ba Southway Klur sya ke sorkar jela na ke benta ke bai scholarship jong ki samla puli pat na kaliang jong ke sorkar jela shen kan sepelat ya ke ni ke pisa sya ki account jong ki samla puli. Shushu usamla enlang uloong banakaliang kaseng bat kane husu kala aipor ke sorkar jela ban pelat ya ke pisa sya ki samla puli hapo artayau lem kumta kin penlong da ke jingi ke bejur hadin ke artayau. Katbana kaliang jong General Secretary Nehusu samla ban penbiang riang ula kenturu iki menteri ke sorkar jela ban kreni ke jing ke samla puli nehu hakapor baka presiden kari India kan wan jingo shika jela jongi ula ong badang bun ke jing duna ha ke skul ba nehu ki babun ki department kim pat don ha kani ke skul ba nehu Iwan ni jumpa ni ke press conference kita jamin ban insyai bedai bat ka dali ya kaba nakaliang jong ka HYC berkalihu ni usul ila khat ban pelong na simonde kita ka santarek halor ka scholarship kepada pending kaba bagi ia kita hai kubuat bahadum tamne anu 100% na dikena kuli semua kuli jong kejela kin pacung layo rai hadin ba ngile song perkat nakaliang jong ginong elam HYC berkani usul hadin bagi layo ya ki phone call niki kena kuli bersama kuli nakeleng jong ganika nompak Shillong kunjut niki district prepare balai phone ini hak bede bat ka takrali ka ba nakeleng kaseng ketemu belong las ngonde rai hadien ba ngile i ngile nakeleng jong chief minister na pemi ya statement maka nakeleng jong ka serta lembaga tribal ministry kala pemi ya kata notification ba kata ka amount pending amount jong ka scholarship dak mentaki kena pulih jong kejela belum Southway Klur tam la release sa state jadi halor nakaliang ade halor kani kanurem ba nakaliang jong ka HYC dekat kani husu nilai rai ba call off to ya kani ka peaceful protest march ya ka ba ditmur belong na pen ko mapran du hanya ko additional secretariat but hakuju ka poro o let's say nakaliang jungi ila call off ya kani ka jigiki ka bangi na penbana rai kwa berpapat ko be kerwa ko besai syaka tenat education department jong sokar Galea ba kadai ban step mardor hak bedai ban transfer la ya kadai ka amount ka ba alayo na tribal ministry syabaro ki kena puli apo ka artayo kata kaban sedang nado monde ba kaban kot hautai we pat u monde ya kaban nakaliang ka HYC ba kani husu kata kadai genjung ai por bujungi namara ba ii menta kawai kamar kalong ba ki samla puli ba ki kena puli ki napoi sya ke semester sekolah pat ke semester ke sedang hau menaikkan bala raja ba ngeluar ba ke scholarship kelas sedang lupa hakaba dari paidian bat keteng din bang sedang scholarship jogi kena layo akan pelatnya hau di sabor kene kelayarap sibun yaki kena sama puli bensil ke semester kunjuro benermi ya ke admission ke joki hari mentau sedang isutu ba bebon ki kena kila ul anam sya kesengro ba kina syam jinge khamtam ki samla ki kena puli buan ki nogi ki bedo nomor ba makihi kila snya skam tam ba kan ke scholarship ban kumna ban kersan ki puli joki ban siu ta ki bai semester persen kata hapuat yo pada poino saboro ki account joki samla puli ki kena puli nakala persen dekat berkani husu bisa so perkat syam ki we disenjam ke bede berkani bentah transfer lo ini yang kepisah kebakar layo te nakali akan usul ni ya kata ini banha ba sarkar kadi bande bardor no on point no on tanpa instrument dan ini shuja ba kapisa kala poi syakasti ke jung play ni kwa ba katu kapisa ka ba poi kan poi no bardor syaki account jong bardor kina akan ada di statement na kalian jong ka choice na kalian jong nusu bat kunjuru
kumba ni nilai I ban shu ban no e katamo mencim sedang nilai yaki halor kan scholarship ban ni I bah bak sarkar ka jongi tak anda kelami kejing bernian kelami kejing kentho nak yang kiseng balang beper nak yang dikena pulian kan sade wood kum mencim sedang ru sidang med ka peni bisa ban mental mas sembuh ni katarik bengin ya aki bengin ya karani mardor ka kata ka pisah ka poin tingin kwa bagini ki kerja to aibe ba lada de ka por ba scholarship ka poin ai bukan lokon tabe nai da dongkam ba ukna puli lani ini bisa bhalan ki dami percaya ki dami badan nabar ba next year hi daga ja ko ni iman nakaliang ka jongi kaseng nakaliang jong kanusu ba nakaliang kaseng balang per ngim dongkam shu ban yawan press conference ko ni iman in shumi hamadan stang nakatai but kani ka future ka in future bangi kwa bak sarkar kam de date han ban ap hadu bangi de bernem nak yang seng badang nak yang union do ai baki pindah ke kamaram